Juang-juang mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersam pang deket merlolo ate ngodiri. Boideng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang mak dengku pesakat kami suku ten keluahan Mersodip mo kita asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami, de ketegu-tegu mo kami, iwagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darian. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Bakune Bapa bagi maduka. Bagai sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat i Daniel bindu 5, ayat 13 soh ayat 30 sada. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-22 ken si mendok. Tapi anakna imo rajai sendiri, oda uwe kene peteruhkan dirindene, tukasi pe ibetoh rajai ngo karina iji. Ale dengan sada kepercayaan, Lot kata si bagian, like father, like son. Imo sada istilah ibas bahasa Inggris si merlapaten. Buah ndabuh odan dao ibatang nanai. Istilah ini ipake lako peterangken duka si merperange dos bagi bapana. Si sokase yang gati murahan itiru bandingkan si mende. Pengilako sokasea murahan menular dibandingkan pengilako mende. Enmo si terjadi mendahikan Raja Belsazar. Raja Belsazar meniru pengilako si mada jadi Raja Nebukadnezar bapanai. Ia pedateskan dirina meradapkan Tuhan. Kepeken Tuhan ngo memereken kuasona deket kesangapan. Belsazar oda belajar i kesalahan bapanai. Malah mengulakan nola dos bagi kesalahan bapanai. Akibatnya Tuhan memereken penghukuman simpiah mendahikan sah. Bagi Bapa, nang peduka, ibere Tuhan penghukuman serupa, kumarna pengilako si sokasea. Selaku orang tua, kita perlu hati-hati, karena pengilako si sokasea, boy itiru si kedek-kedek ta. Etake mau terus belajar menjadi si turun si mende. Mulai da pengilako si sokasea, belajar mau i kesalahan, asa ulang iulangi. Memang oda murah lako merperange si lemo ateni Tuhan, isa pengido pimpinan tendi perbadia. Tong mo setia mi Tuhan, janah uwei perintahna. Beli mo istilah like father like son, merlaku pelin si mende sambing. Mersodip mo kita. Ale Tuhan, dak ku uwei kami ngo ajar mi, asa tong kami ulakan si mende, jana si lemo ni atemo. Jana naik mo kami gabe si tirun mendahikan si kedek-kedek nami, bagi ma dengan celma. Amin. Bagi mo renungan ta si Darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan, beaka dengan ta si deban kena. Merkitekan kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permende basa imo, si masuk-masuk kita karinana, njuah-njuah mau banta, shalom.